Niba utunze telefone igendanwa, radiyo, televiziyo cyangwa se mudasobwa, uramutse uyifunguye ugakuraho ayo maburo, ikintu wabona imbere muri yo ni akantu gafite ibara ry'icyatsi kariho udusinga duto twinshi n'utundi tuntu tumeze nka sudire twinshi cyane, ku buryo niba utari umutekinisiye cyangwa se umukanishi ntabwo wamenya icyo buri kantu gashinzwe kuri iyo radiyo, telefoni cyangwa se televiziyo. Abakanishi kariya kantu k'icyatsi kameze nk'agatanda kariho udusinga twinshi bakita circuit intégré cyangwa se puce électronique, hari n'abakita semi-conducteur. Izi puce électronique cyangwa se circuit intégré, yaba iyo muri radiyo, yaba iyo muri telefoni, televiziyo cyangwa se mudasobwa, ushatse wavuga ko ariyo bwonko bw'icyo gikoresho irimo, kubera ko niyo huriro ry'ibikorwa byose bikorwa n'icyo gikoresho. Puce électronique ni ihuza itumanaho ryose rikorwa hagati y'ibyuma bigize telefoni yawe, maze iyo telefoni igashobora guhamagarwa, kohereza message cyangwa se gusohora amajwi n'amashusho. Puce électronique cyangwa se iyo semi-conducteur yo muri radiyo yawe ni ihuza ibikorwa byose byo muri radiyo, maze iyo radiyo igashobora gusohora amajwi. Iyo puce électronique yo muri televiziyo yawe kandi ni ihuza ibikorwa byose, maze televiziyo igashobora gusohora amashusho. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ntabwo babitubwira kenshi, ariko utu twuma twitwa puce électronique cyangwa se circuit intégré, hari n'abatwita motherboard, dufite agaciro gakomeye ku buryo ibihugu by'ibihangange ku isi birindishije intwaro za kirimbuzi inganda nke zikora turiya twuma. Turiya twuma mubona muri za radiyo na za telefoni na mudasobwa, turimo tugezweho, dushyirwa muri mudasobwa zigezweho ndetse no mu modoka zigezweho, hari n'utwo bashyira mu byogajuru, mu ndege z'intambara no mu bindi bikoresho bigezweho. Uyu munsi Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteguye gukoresha intwaro za kirimbuzi kugira ngo barinde inganda nke zikora turiya twuma twa puce électronique cyangwa se circuit intégré. Amahirwe y'uko intambara yakwaduka hagati y'Ubushinwa na Taiwan aragenda yiyongera buri munsi. Buri munsi Ubushinwa bugenda bugaragaza ko bwiteguye kandi ko bufite ubushake bwinshi bwo gutera iki kirwa cya Taiwan. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagaragarije Ubushinwa nta guca ku ruhande ko biteguye gukoresha intwaro za kirimbuzi bakarasa Ubushinwa umunsi buzahirahira bukagaba ibitero kuri Taiwan. Amerika ivuga ko yiteguye gukora ibishoboka n'ibidashoboka ariko ikarinda Taiwan. Iby'amakimbirane y'Ubushinwa na Taiwan byo turaza kubivugaho mu kanya, ariko reka tubanze tuvuge ku mpamvu Amerika yiteguye gukoresha ingufu itigeze ikoresha ikindi gihe icyo ari cyo cyose ikabuza Ubushinwa gutera Taiwan. Impamvu Amerika yiteguye gukora ibi byose ni uko mu nganda zose Taiwan ifite harimo rumwe rwonyine Amerika yakwemera gutanga byose ifite ariko ntiruhungabane. Ni uruganda rurusha agaciro Exxon Mobil. Iyi Exxon Mobil ni uruganda rwa mbere rutunganya petroli muri Amerika. Uru ruganda rwo muri Taiwan Amerika yiteguye kurinda ku kiguzi cyose byayisaba, kandi rurusha agaciro Google, rurusha agaciro Microsoft n'izindi nganda zikomeye ziri ku isi. Ahazaza h'iyi si dutuyeho hari mu biganza by'uru ruganda rw'abanya-Taiwan. Ni uruganda rwitwa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Rufite icyicaro ahitwa Hsinchu muri Taiwan. Uru ruganda rukora za semiconducteur cyangwa twa twuma twavugaga twitwa puce électronique cyangwa motherboard zijya muri telefoni, mudasobwa n'ibindi bikoresho bigezweho. Uyu munsi 54% by'izi puce électronique zikoreshwa muri izi telefoni zacu na za mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga zikorwa na TSMC. Izi puce électronique z'uru ruganda ziri ahantu hose kandi ku bikoresho hafi ya byose by'ikoranabuhanga biri ku isi. Muri izo iPhone zanyu, muri mudasobwa zanyu, muri biriya byuma bikonjesha bikanashyushya mu nzu, mu modoka, muri byinshi mu bikoresho byo kwa muganga.
Ibi ngibi twari tubizi, ariko icyo tutari tuzi neza ni uko uru ruganda rujya kure y'aha ngaha. Indege z'intambara za F-35 z'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare OTAN zigurutswa na puce electronique zikorwa na TSMC. Robo z'ikigo NASA zikora ubushakashatsi kuri Mars zikoreshwa na puce electronique za TSMC. Missile anti-char z'ingabo z'ibihugu hafi ya byose bikomeye ku isi zikoresha puce electronique za TSMC. Mu magambo make, uru ruganda rw'abanya-Taiwan ntabwo rubumbatiye ubukungu bw'isi gusa, ahubwo runabumbatiye umutekano n'ubuhangange bwa gisirikare bw'ibihugu bikomeye byose. Ibihugu byose bikomeye ku isi byiteguye kurebeshanyaho imitutu y'imbunda mu kurengera uru ruganda. Ni gute uru ruganda rwageze kuri uru rwego? TSMC ni rwo ruganda rukora semiconducteur nyinshi ku isi, kandi ni rwo rukora izirusha izindi zose ikoranabuhanga rigezweho. Puce electronique cyangwa semiconducteur zikoranye ikoranabuhanga rihambaye ni into cyane kurusha izindi, kandi nta ruganda na rumwe ku isi rurusha TSMC gukora semiconducteur cyangwa se puce electronique ntoya. Uru ruganda rushobora gukora semiconducteur ipima nanometre ziri hagati y'ebyiri n'eshatu. Nanometre ni kimwe cya miliyoni cya milimetero. Tekereza kuma kangana nuko wafata milimetero ukayigabanya mu duce miliyoni, noneho ugafata tubiri muri two tukaba ari two tungana n'izi semiconducteurs zikorwa na TSMC. Izindi nganda zihanganye na TSMC ubu nibwo zitangiye gukora semiconducteur ipima nanometre ziri hagati y'5 na 7. Mwibuke uko akakuma kaba gato ni kwikoranabuhanga ryako riba riri ku rwego rwo gukora ibitangaza. Kugira ngo byumve neza, tekereza radio twakoreshaga kera. Warayifunguraga ugasangamo motherboard cyangwa se cya kindi kimeze nk'igitanda kiriho udusinga twinshi kinini cyane. Ariko iriya radio nta rindi koranabuhanga rihambaye yabaga ifite usibye kuvuga muri FM. Uko igikoresho cy'ikoranabuhanga kigira ikoranabuhanga rikomeye, niko kiba gifite puce electronique nto. Reba iPhone cyangwa se smartphone yari yo yose ifite kariya ga puce electronique cyangwa se aga semiconducteur gato cyane, ariko icyarimwe iyo ni telefoni, ni televiziyo, ni mudasobwa, ni appareil photo, ni GPS yobora abantu, ni console de jeu bakiniraho imikino myinshi yo kuri video, ni radio, ni boussole, ni lecteur bavugirizaho umuziki n'ibindi byinshi. Ibi byose bigakorwa n'akantu gakwirwa mu mufuko w'ipantaro yawe. Nyamara iki radio mwahoranye kera mwagiteruraga muri babiri kikavuza umuziki byonyine. Utu twuma bita puce electronique nitwo dukora ibi bitangaza. Utu twuma kandi nitwo tugize umutima w'ibibazo byinshi isi ihanganye nabyo uyu munsi, bituma ibihugu by'ibihangange birebana ikijisho ndetse bigashobora no kuba byarasana. Semiconducteur cyangwa se izi puce electronique nizo petrole yo mu kinyejana cya 21. Minisitiri w'ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Gina Raimondo aherutse kuvuga ko isi iramutse igize ibyago Ubushinwa bugatera Taiwan bukwigarurira ruriya ruganda rwa TSMC, isi ngo yabigushije ishyano. Devastateur niryo jambo yakoresheje. Ni gute isi yisanze aho uruganda rumwe rushobora guteza intambara yatumara twese? Amakimbirane hagati y'Ubushinwa na Taiwan yatangiye intambara y'Ubushinwa ikirangira mu 1949. Turaza kuvuga kuri aya makimbirane mu buryo burambuye. Gusa mu mpera z'ikinyejana cya 20 Taiwan yatangiye kubaka amahame ya demokrasi nk'ayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi. Kurebana ikijisho hagati y'Ubushinwa na Taiwan byarushijeho kwiyongera kubera ko abategetsi bagiye batorwa muri Taiwan babaga bafite ibitekerezo bihabanye cyane n'iby'ishyaka rya gikomuniste ritegeka Ubushinwa. Ikibazo gikomeye ni uko Ubushinwa bufata Taiwan nk'ikirwa cyabwo. Kwigenga kwa Taiwan, Ubushinwa bubifata nk'uko intara imwe mu gihugu yakwifata ikavuga ko ari igihugu kigenga ukwacyo. Umuyobozi wayo akabaye umuyobozi w'icyo gihugu, akabaye president. Iyo ntari kavuga ko n'abaturage bayo batakemera ubutegetsi bw'icyo gihugu. Ubushinwa buvuga ko kwihuza n'intara yabwo ya Taiwan ari ibintu bizabaho haba vuba cyangwa se kera.
Ibi byanashimangiwe na ambasaderi w'Ubushinwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa munani mu 2022 ku itariki ya 10 yatangaje inyandiko ku rubuga rwa internet rw'iyi ambasade. Ni inyandiko yagaragazaga ko rwose Ubushinwa bufite gahunda yo kugarura intara yabwo ya Taiwan yigometse ikigira igihugu kandi nyamara ari imwe mu ntara zigize Ubushinwa. Uku kwihuza k'Ubushinwa na Taiwan ariko ni ibintu bigomba kuzakorwa binyuze mu ntambara, kubera ko Taiwan ntabwo ishaka kwemera ko ari intara y'Ubushinwa, ndetse intara ifite abayishyigikiye bakomeye barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteguye kurasana n'Ubushinwa igihe cyose buzakomeza kuvuga ko Taiwan ari intara yabwo. Uburyo bw'ubwirinzi bw'igisirikare cya Taiwan babwise ubwirinzi bw'ikinyogote, la stratégie du port épique. Ikinyogote ni inyamaswa ifite amahwa menshi ku ruhu rwayo. Kugira ngo utayegera, ishobora kwikunkumura amahwa yayo akayivaho agutarukira akwishinga mu mubiri. Bavuga ko ubwirinzi bwa Taiwan nabwo ari nka tekinike y'ikinyogote, kubera ko iki gihugu gikoresha uburyo bwo guca intege Ubushinwa mu kuba bwatera Taiwan. Iki kirwa gikora ku buryo Ubushinwa buramutse bugiteye byabuhenda cyane. Taiwan yirinda ikoresheje intwaro yemererwa na Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzigura muri Amerika. Muri make, Taiwan ikora ku buryo Ubushinwa bushatse kuyitera bwahomba byinshi. Nkaho amakimbirane hagati ya Taiwan n'Ubushinwa atarahagije, mu mwaka wa 2020 TSMC rwa ruganda twavugaga rwafashe icyemezo cyo guhagarika gucuruza puce electronique zarwo ku ruganda rwa telefoni na mudasobwa rw'Abashinwa rwitwa Huawei. Ibi TSMC yabikoze mu rwego rwo kubaha ibihano Amerika yafatiye uru ruganda. TSMC yemeye guhagarika kugurisha puce electronique zayo mu Bushinwa kubera ko yari yashyizweho igitutu. Bayibwiraga ko nikomeza gucuruzanya na Huawei, uruganda rw'Abanya-Denmark rwitwa ASML ruzahita ruyishyira ku rutonde rwirabura, maze ntiruzongere kuyigurisha zimwe mu mashini ikoresha mu gukora izo puce electronique zigira igihangange ku isi. Uru ruganda rw'igihangange rwa TSMC rw'Abanya-Taiwan rufite izindi nganda z'amashami yarwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Bushinwa, ariko amashami yarwo akomeye ari muri Taiwan, kubera ko itegeko muri Taiwan ribuza uru ruganda gukorera ibikoresho bigezweho hanze y'igihugu. Aha mu mahanga bahakorera izi puce electronique zifite ubushobozi bwinshi, ariko za zindi za nyuma zigezweho zo bazikorera muri Taiwan. Ngo ni ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Kubera iki Taiwan ikomeza kuba igihugu cyonyine gifite uruganda rukora izi puce electronique zo ku rwego rwo hejuru? Kubera iki Ubushinwa cyangwa se ikindi gihugu ku isi cyo kitashinga uruganda nk'uru nguru? Nta batekinisiye b'abahanga bafite? Nta bikoresho bigezweho bafite se? Igisubizo cy'ibi bibazo kiroroshye. Gukora izi puce electronique zikoreshwa muri ibi bikoresho nka za telefone na televiziyo kugeza ku byogajuru bisaba amafaranga menshi cyane, kandi bisaba igihe kinini. Amafaranga yo n'ibindi bihugu byayabona bikubaka uruganda rungana nka TSMC, ariko icyo bitabona ni igihe. Nk'Ubushinwa cyangwa se Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramutse bafashe icyemezo cyo kubaka uruganda nk'uru nguru rukora ibi bikoresho, igihe byafata ngo uru ruganda rube rwuzuye nibura n'imyaka 8. Icyo gihe TSMC yo muri Taiwan yabigeze ku rundi rwego, aho ishobora noneho kuba yabikora puce electronique ipima nanometre 1. Iyi ngiyo yabikora ibitangaza mu ikoranabuhanga. Kugira ngo bushobore kuba igihangange numero ya mbere mu gukora izi semiconducteur cyangwa se izi puce electronique, Ubushinwa bukeneye kwiyomekaho Taiwan. Ikibazo nuko Ubushinwa buramutse bukoresheje ingufu z'intambara, iyi ntambara yasenya TSMC n'ibikoresho byayo byose. Ubushinwa nubwo bwiteguye gukoresha ingufu ngo bwigarurire Taiwan, ariko burabizi neza ko muri Taiwan hari umutungo budashaka kwangiza.
ni nko kurwana n'umuntu ufite amagi kandi ayo magi uyakeneye. Nk'uko twabibonye muri Ukraine na Gaza, aho intambara yashenye ibikorwa remezo hafi ya byose byari mu migi, Ubushinwa burabizi neza ko budashaka ko ibintu nk'ibi ngibi biba muri Taiwan. Ntiwumve ngo Ubushinwa buratinya intambara yasenyura uruganda rwo muri Taiwan ngo utekereze ko Abashinwa aribo batinya kuba basenyura urwo ruganda. Oya, nk'uko twigeze kubivugaho mu kanya mu gutangira, ibikoresho byinshi bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo imbunda ziremereye na za drone n'indege z'intambara nka F-35 ndetse na za robo bohereza kuri Mars, byose byuzuyemo puce electronique zikorwa na TSMC. Uko byagenda kose, umunsi Ubushinwa buzafata icyemezo cyo gutera Taiwan, Abanyamerika bazarasa ibisasu biremereye cyane muri Taiwan kugira ngo basenye inganda zose za TSMC n'ibikoresho bizirimo, yewe n'abantu bazirimo, kugira ngo iri koranabuhanga ryabo ritisanga mu maboko y'Abashinwa. Uribuka igihe twavuga ko Amerika yiteguye gukoresha intwaro za kirimbuzi ariko Ubushinwa ntibwigarurire Taiwan? Ni ibi twavugaga. Reka noneho tuvuga ikintu cyabaho uru ruganda rwa TSMC n'amashami yarwo ruramutse ruhagaritse gukora izi puce electronique. Abenshi muri twe izi puce nta nubwo tuzizi, nubwo ziri muri smartphone na televiziyo zacu. Gusa kubura kwazo byatugiraho ingaruka tutazapfa kurokoka. Mu ntangiriro z'icyorezo cya COVID-19 mu 2020, inganda zikora mwene ibi bikoresho, ni ukuvuga izi semiconducteur cyangwa se puce electronique hirya no hino ku isi, ntabwo zakoraga 100%, ni kimwe n'izindi nganda. Zari zisigaye zikora kuri 90% bitewe n'uko abakozi bose batajyaga ku kazi. Bamwe bari bararwaye, abandi bari mu kato. Ibikoresho bifashishaga byose ntabwo byabageragaho, ndetse hari n'izindi mpamvu nyinshi zaturutse kuri iki cyorezo zatumaga badakora 100%. Iri gabanuka ry'10% ryonyine ryateje stock z'ibi bikoresho hirya no hino ku isi kugabanuka. Iri gabanuka ry'ibi bikoresho cyangwa se ry'izi semiconducteur baryise la crise des composants. Nubyandika muri Google baraza kubigusobanurira neza. Urwego rw'inganda zikora ibindi bicuruzwa hirya no hino ku isi nibwo rwakozweho cyane n'iki kibazo. Inganda zakozweho kurusha izindi ni inganda zikora imodoka, inganda zikora ibikoresho nka telefoni n'ibindi by'ikoranabuhanga, ndetse n'inganda zikora console de jeux vidéo cyangwa se za game abantu bakina muri televiziyo cyangwa mudasobwa. Izi nganda zose zahise zigabanya ibikoresho zakoraga kubera ko zose zikenera izi puce electronique. Izi nganda ntabwo zashoboye gukora ibikoresho bingana n'abaguzi babikenera ku isoko. Ibi byahise bituma ibiciro by'ibi bicuruzwa bizamuka ku buryo n'uyu munsi nk'imodoka ziracyahenze ku isoko. Iri zamuka ry'ibiciro by'ibi bikoresho niryo byateye izamuka rusange ry'ibiciro turimo guhangana naryo uyu munsi. Mu 2021 imodoka zakozwe ku isi zagabanutseho 26% ugereranyije n'izari zisanzwe zikorwa buri mwaka. Inganda 169 nizo zagizweho ingaruka nke cyangwa nyinshi nuko kugabanuka kw'ikorwa ry'izi puce electronique. Izi ngaruka zose tuvuze zatewe nuko inganda zikora utu dukoresho zagabanije 10% ku bushobozi bwazo bwo gukora. Ngaho tekereza uruganda nka TSMC rushyira ku isoko 54% bya puce electronique zose isi kenera, ruramutse ruhagaritse akazi mu gihe cy'ibyumweru bike cyangwa se amezi. Ibi byagira ingaruka ku nganda zose zo ku isi. Nta telefoni nshya yakongera gusohoka, nta ndege nshya yakorwa, nta bikoresho byo kwa muganga, nta modoka. Ibi byitwa ubwenge buhangano birimo gutera imbere byihuta byahita bihagarara ku kanya. Ibintu abantu bagora ku isoko byagabanuka kandi ibiciro bigatumbagira. Muri make ubukungu bw'isi bwarambarara hasi ku buryo butazabyuka mbere y'imyaka iri hagati y'10 na 15. Ingaruka twatewe na COVID-19
cyangwa se izo twatewe n'ihanuka ry'ubukungu ryo mu 2008 twaba ari utuntu duto cyane imbere y'ingaruka zaterwa n'ihagarara ry'uru ruganda rumwe rwonyine. Ibi turimo tuvuga, ibihangange byo ku isi birabizi ko biramutse bibayeho ubuzima hano ku isi bwagabanya umuvuduko ku rwego rugaragara. Ibihugu by'Uburayi na Amerika bizi neza ko izi ngaruka zabaho Ubushinwa buramutse buteye Taiwan, bikaba ngombwa ko basenyura uruganda. Niyo mpamvu mu 2022 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatoye itegeko bise Loi Chips. Uburayi nabwo bwahise butora itegeko bise la Loi pour les semi-conducteurs. Aya mategeko yombi ateganya ko inganda zikora izi semi-conducteurs cyangwa se puces électroniques zigomba guhabwa na leta z'ibihugu miliyari nyinshi z'amadolari. Aya mategeko kandi yategetse inganda zikora ibi bikoresho, ni ukuvuga TSMC n'amashami yayo, gushinga amashami menshi muri Amerika no mu Burayi, by'umwihariko mu Budage, kugira ngo abanyaburayi n'abanyamerika bagabanye kubakira icyizere cyabo kuri Taiwan honyine. Igitangaje ni uko nubwo Amerika ifite uruganda rukomeye rukora izi semi-conducteurs cyangwa se puces électroniques rwitwa Intel, Ubudage nabwo bukagira urwitwa Infineon, ariko amafaranga menshi bayashora muri uru ruganda rw'abanya-Taiwan. Impamvu ni yayindi: uru ruganda ruramutse ruhagaze isi nayo yahagarara. Ikindi, uru ruganda rwo rukora ibikoresho bakoresha mu mbunda zabo n'indege z'intambara, rubabikiye amabanga. Kubera iyi mpamvu, ibihugu byose byo ku isi bikomeye byatangiye kwitegura icyo bizakora umunsi Ubushinwa buzohereza umusirikare wa mbere muri Taiwan, umunsi buzarasa isasu rya mbere ku kirwa cya Taiwan. Ibyo Amerika ikora byose mu gushyigikira Taiwan no kwamagana ko Ubushinwa bwayitera, ntabwo ibikora kubera urukundo ikunda abanya-Taiwan. Icyo ishaka kurinda muri Taiwan ni uruganda rukora puces électroniques. Ntabwo leta z'ibihugu arizo zonyine ziteguye kurwanya Ubushinwa niburamuka buteye Taiwan. N'abashoramari bakomeye bafite imigabane itagira ingano mu isoko ry'imari n'imigabane rya Wall Street bari mu myiteguro. Umuherwe uzwi cyane ku isi, Warren Buffett, yari yaraguze imigabane ya miliyoni 60 z'amadolari muri uru ruganda rwa TSMC mu 2022. Gusa nyuma y'amezi 3 yonyine ayiguze yahise yisubiraho agurishamo 85%. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 na ya 15% yari asigaranye nayo yarayigurishije. Ibi byateye abantu benshi kwibaza ibibazo, kubera ko ubusanzwe Warren Buffett azwiho gushora imari ye mu bintu biramba. Bamubajije icyamuteye kugurisha imigabane yose yo muri uru ruganda rwa mbere rukomeye ku isi, asubiza ko niba hari ikintu atifuza ari uguhombya amafaranga abantu bamwizeye mu micungire y'imari. Mu buryo bweruye rwose yavuze ko aho ibintu byerekeza muri politike byagize uruhare rukomeye cyane muri iki cyemezo yafashe cyo kugurisha iyi migabane. Yavuze ko TSMC ari uruganda rucunzwe neza cyane, ariko we yumva hari ahandi hantu heza ho gushora imari. Abantu bose barabizi ko ari ikibazo cy'igihe gusa Ubushinwa buzatera Taiwan umunsi umwe. Ibi nibyo byatumye Warren Buffett agurisha iyi migabane ye yose muri uru ruganda. Nubwo uyu yakuyemo amafaranga ye kubera ubwoba bwe, ariko ntibibuza imigabane y'uru ruganda kuzamuka buri munsi. Impamvu zituma abantu benshi bagura imigabane muri uru ruganda, iya mbere ni inzara y'abatuye isi mu kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Buri munsi hasohoka telefoni nshya ya buri marke, abatuye isi bakazirwanira nk'abagura amasuka. Ubwenge buhangano buratera imbere buri munsi. Mu kubuhanga bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bikenera izi semi-conducteurs cyangwa se puces électroniques zikorwa na TSMC. Indi mpamvu ituma abantu benshi bagura imigabane muri uru ruganda ni uko ari uruganda rucunzwe neza, rwunguka cyane, kandi rufite urwego rw'umwenda rusa n'urutariho. Twakomeje kuvuga irebana no kuba Ubushinwa bwatera Taiwan bigasenyura uruganda isi gacura umwijima.
ubundi ibibazo by'Ubushinwa na Taiwan biteye bite? Rimwe na rimwe kugira ngo wumve ibintu bigoye kumvwa, ni byiza gutangirana n'ikibazo gisa naho kitari mu bwenge bwinshi. Ikibazo nka ubundi Taiwan ni iki? Reka duhere ku kuvuga ko ari ikirwa gituwe n'abantu miliyoni 23 cyegereye Ubushinwa bwo ku butaka. Ubundi aha niho bitangirira kugorana mu kubyumva, kubera ko iyi leta ya Taiwan ifite imiterere yihariye mu birebana n'ubwigenge n'ubusugire. Taiwan ibaho nka leta yigenga ifite ibendera, ikagira perezida yitwa Lai Ching-te kandi ikagira guverinoma. Gusa Ubushinwa bumaze imyaka myinshi buvuga ko ikirwa cya Taiwan ari icyabwo, kandi Ubushinwa bushyira mu bikorwa politike igaragaza ko bwo Ubushinwa na Taiwan ari igihugu kimwe. Hashize imyaka 50 Ubushinwa buvuga ko ari bwo buhagarariye Taiwan mu muryango w'abibumbye. Ibi ni muri politike, ariko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping we ashaka kujya kure. Amaze igihe kinini agaragaza ubushake bwe bwo guhuza Taiwan n'Ubushinwa binyuze mu ntambara. Aya makimbirane yose akomoka he? Kugira ngo tubyumve neza, biradusaba gusubira inyuma h'ibinyejana bike. Mu 1621 Uburayi bwari bukoronije ibihugu byinshi byo ku isi. Iki gihe ikirwa cya Taiwan cyari gituwe n'abasangwa butaka biswe Abastronesiens. Abaturage batuye hafi y'inyanja z'amajyepfo cyangwa se mers australes niko babita Austronesiens. Mu kinyejana cya 17 abakoloni b'Abahorandi bashinze ibirindiro kuri iki kirwa, bahita batangira gukura Abashinwa mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Ubushinwa, bakabazana kuri icyo kirwa mu mirimo y'agahato. Nyuma y'Ubuhorandi, ubwami bw'abami bw'Ubushinwa nibwo bwahise bufata iki kirwa butangira kukigenzura no kugitegeka. Abashinwa bamaze ibinyejana 2 aribo bategeka Taiwan. Ibyatumye Abashinwa benshi bimuka bakajya kwiturira kuri icyo kirwa. Babasangwa butaka niko bagendaga bagabanuka. Aba Bashinwa bazaga kuhatura basunikiraga abakavukire kuhimuka bakajya gushaka ahandi baba, bitihise bakemera kwisanisha n'Abashinwa, nabo bagatangira kubaho nk'Abashinwa. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 hadutse intambara hagati y'Ubushinwa n'Ubuyapani. Ubuyapani buhita bwigarurira Taiwan, buyitegeka mu myaka 50 yose. Muri iyi myaka 50 y'ubutegetsi bw'Abayapani, iki kirwa cya Taiwan cyateye imbere cyane, cyubaka inganda nyinshi. Gusa mu 1945 intambara ya kabiri y'isi ikirangira, Ubuyapani bwarayitsinzwe, maze Taiwan yongera kwisanga nanone mu maboko y'Abashinwa. Abatsinze intambara nibo bafashe icyemezo cyo kunyaga Ubuyapani koloni zose bwari bufite, zirimo na Taiwan. Iki gihe Ubushinwa bwari bumaze imyaka 33 bubaye repubulika. Ubwami bwari bwarahirimye mu 1911. Ubushinwa bwari bufite amashyaka abiri ahanganye. Uruhande rumwe rwari ishyaka rya gikomuniste ry'Ubushinwa, ni naryo ritegeka Ubushinwa uyu munsi. Ku rundi ruhande hari ishyaka ry'abanationaliste. Aba ni abantu bagendera ku matwara nk'ayagezweho ya demokarasi n'andi yo mu burengerazuba bw'isi. Abanationaliste ni ishyaka bitaga Kuomintang. Bidatinze aya mashyaka abiri yahise atangiza imirwano ahanganiye ubutegetsi. Mu 1949 ishyaka rya gikomuniste ari naryo rikiri ku butegetsi uyu munsi ryatsinze iyo ntambara. Mao Zedong wari umuyobozi waryo atangaza Repubulika ya Rubanda rw'Ubushinwa. Abashinwa bari hagati ya 1 miliyoni na 2 miliyoni bari abayoboke b'ishyaka ry'abanationaliste ryatsinzwe intambara, bahise bambuka barahunga, bahungira ku kirwa cya Taiwan. Kuva iki gihe byahise biba nkaho havutse Ubushinwa bubiri: Repubulika ya Rubanda rw'Ubushinwa aribwo butegetsi bwa gikomuniste bw'Ipeka, hakurya muri Taiwan hakaba Repubulika y'Ubushinwa aribwo Bushinwa bugizwe n'Abashinwa bahungiye ku kirwa cya Taiwan n'indi myigimbakirwa myinshi ikikije Taiwan. Ngiyi impamvu mu maso ya Amerika n'Uburayi Taiwan ihagarariye Ubushinwa bwigenga burwanya komunisme kandi bukubahiriza demokarasi.
ni ukubera ko butuwe n'abashinwa benshi banze communisme bakemera guhunga ubushinwa bwa Pekin bakigira ku kirwa cya Taiwan. Ikibazo nuko uko imyaka yagiye ishira umubare w'ibihugu byemera Taiwan nk'igihugu cyigenga wagiye ugabanuka, ahubwo benshi bakemera ko Taiwan yakabaye intara y'Ubushinwa. Mu 1971 nibwo umwanya wa Taiwan mu ruhando mpuzamahanga wahuye n'ibibazo bikomeye, kubera ko muri uwo mwaka iki kirwa cyabuze umwanya wacyo muri Loni. Uyu munsi ibihugu 13 biri muri Loni ndetse na Vatican nibyo byonyine byemera Taiwan nk'igihugu gifite ubwenegihugu. Mu 2021 ibihugu byemeraga ubwigenge bw'iki kirwa byari 15, biragenda bigabanuka buri munsi bikajya ku ruhande rw'Ubushinwa. Uyu munsi uramutse ubajije niba Taiwan ari igihugu, igisubizo wabona cyaterwa n'ubajije. Uyu munsi ibihugu byemera Taiwan nk'igihugu ni ibihugu bidakundana n'Ubushinwa mu buryo bweruye, cyangwa se ibihugu Taiwan yahaye amafaranga menshi ku buryo byemera ko ari igihugu cyigenga kitari ku Bushinwa. Ibyo bihugu ni Vatican, ni ibirwa bya Tuvalu, ibirwa bya Saint Vincent et Grenadines, ibirwa bya Saint Lucia, ibirwa bya Saint Kitts et Nevis, Paraguay, Palau, ibirwa bya Marshall, Haiti, Guatemala, Eswatini na Belize. Muri ibi bihugu ibyinshi ushobora kuba ari n'ubwa mbere byumvise, ni ibirwa biri mu nyanja ya Pacifique biterwa inkunga na Taiwan. Ibi bihugu byemera ubwigenge bwa Taiwan kandi bigenda bihinduka bitewe no kujarajara kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nko mu 1972 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasuye ku nshuro ya mbere Repubulika ya Rubanda rw'Ubushinwa. Ni Richard Nixon. Icyo gihe yabonanye na Perezida Mao Zedong. Byategereje itariki ya mbere y'ukwa mbere mu 1979 ngo Ubushinwa na Amerika batangiza ubutwererane bushingiye kuri diplomasi. Mu gikari Kongere ya Amerika yari irimo igerageza gukora ku buryo ibihugu byombi bibona inyungu zingana muri uwo mubano. Uku niko iyi Kongere yatoye icyo bise Taiwan Relations Act. Iri tegeko ryavugaga ko umubano Amerika ifitanye na guverinoma ya Taiwan usa neza n'umubano Amerika ifitanye n'ibindi bihugu. Gusa iri tegeko ntabwo ryasobanuraga ko Amerika yemera leta ya Repubulika y'Ubushinwa ariyo Taiwan nk'igihugu cyigenga. Mu magambo make, ku rwego rwa diplomasi iki gihugu ntabwo cyafashijwe ibintu byinshi, ariko cyemeye kwinjira mu mahame ya demokarasi kandi ku bufasha bwa Amerika kizamura ubukungu bwacyo. Iki kirwa gitegekwa n'amashyaka menshi kandi kikagira amatora rusange asesuye. Usibye inkunga mu bya gisirikari Amerika igiha, iki kirwa cyubatse ubukungu butuma cyohereza mu mahanga ibicuruzwa birimo imyambaro ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi. Muribuka tuvuga ku ruganda rwa TSMC rukora za semiconductor. Iki kirwa kirarushaho kuzamuka mu buhangange, Ubushinwa nabwo bukarushaho gushaka kukigarurira. Ejo bundi mu 2022 ubwo Uburusiya bwateraga Ukraine bushaka kwigarurira bimwe mu bice by'iki gihugu, abantu benshi bahise batekereza ko Ubushinwa nabwo bugiye gutera Taiwan. Gusa kuri benshi ntabwo ari ikibazo cya niba Ubushinwa buzatera Taiwan, ni ikibazo cy'igihe Ubushinwa buzaterera Taiwan, kubera ko ibyo bizabaho nk'uko byemezwa na bamwe mu basesenguzi mu bya politiki. Amerika yiteguye gutanga ibyo ifite n'ibyo idafite ku rwego mpuzamahanga ngo ihagarare kuri iki kirwa kubera inyungu igifitemo. Tuzaba duhari ngo turebe uko bizagenda. Ikiganiro cya none tubashimiye ko mwagikurikiye. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.